Ke a le dumedisa mo leineng la Morena le Moloki wa rona Jesu Kriste. Tsatsi jeno go di 9 tsa ga January 2021 mme bantšhafatso mo dioceseng ya Gaborone le Francistown ba go amogela mo malatsing a le 21 a go itima. Setlhogo sa tsatsi jeno se tswa mo go Diane 28:13 ke gore re ikgopotse dibe tsa rona mme e balega jaana. Yo o lobang maleo a gagwe ga a kitla a kgona sepe, mme yo o a ipobolang a bakela o tla tlhomogelwa pelo. Modimo mo letsatsing la gompieno o re gopotsa sekgoreletsi se se ka etsang gore dithapelo tsa rona di arabiwe, e leng sebe se se sa ipolelwang. Mo tumelong ya rona re rutiwa gore mo bokhutlong ja letsatsi lengwe le lengwe re tseye nako ya go itlhatlhoba bogolo jang segakolodi sa rona, mme ebile re tlhatlhoba dikakanyo, mafoko le ditiro tsa rona mo letsatsing leo. Re ipolelele tse re paletsweng go di direla Modimo tse di molemo. Mme ka maswabi bontsi jwa rona re lebala ka pitso e tswang mo kerekeng mma rona e boitshepo. Mme a e re mo letsatsing la gompieno moya o boitshepo o bua le rona, re rutologele ko pitsong e ya kereke mme re tlhatlhobe segakolodi sa rona malatsi otlhe. Mme se se tla re fa tšhono ya gore re rapele dithapelo tse Modimo a tla di arabang. Ka leina ja Rara le ja Morwa le ja Moya o boitshepo. Amen.